What's up YouTube? Welcome back to my channel. Nom se Maestro O'Neil. Nan video sa mwen gen lot solo pou nou tre fasil. Mwen jou lavan abou sa map mouton exactement sa mte fe. Okay guys, map mouton exactement sa mte fe. Lot solo yo mte like go sou channel deja m pap explike sa anko. But premier solo mte fek fe sou channel sa m pou ko lagel. Map mouton exactement sa mte fe. Premier note mwen frappe se mi. M frappe m fwe mi sol, fa, la, do. Yeah. As a premier bare m fe. Mi, sol, fa, la, do. So ap utilize numéro, m jwe 3, 5, 4, 6, 1. Apre sa, mwen jwe re, sol, fa, la, bi, ou bien si. Excuse me guys, mte messed up. On recommence. Premier bagay ou fè se 3, ou fè mi, sol, fa, la, bi, ou bien si. Et puis ou fè re, sol, fa, la, do. Mi, sol, fa, la, si.
Ré, sol, fa, la, do. Si nan utilize numéro 3, 5, 4, 6, 7. 2, 5, 4, 6, 1. That's it. Simple. That's it, bro. That's it. On va recommencer. Puis doucement, tant ça. Mi, sol, fa, la, si. Ré, sol, fa, la, do. Mi, sol, fa, la, si. Ré, sol, fa, la, do. That's it. On va faire un dernier jeu pour nous. Après ça, on va terminer la vidéo. Mas moun sa wè fini, man. Mwen gwe wan fè on ineta adoration, on ineta louange nan video sa, mba sonje. But that's it, guys. Si nou bezen lot solo, bien lot kalite video, ekri m nan comments la, si mwel, ma kreye yon video sou li. Make sure nou fè practice, at least on 20 minutes, 30 minutes chak zo, epi nap ok. Souwete nou get a kompon, maestro on your out, peace.